Ang Ginoo madaha iyo. Pagbasa ti kangan Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Marcos. Nagpadayon Jesus hin pagsiring, alid-agid ang ginhadian han Dios hin tawo nga nagsabod hin binhi ha iya uma. Pauman niya pagsabod han binhi, nagpapadayon hiya han iya ikinaadlaw nga mga buruhaton, samtang naturok nga natubo an binhi. Kundi diri hiya maaram kun ano an kasugad hini. Antuna ngahaw ang nakakapatubo nga nakakapabunga. Siyahan nananahon niyan namumukad kahuman namumunga. Kung hinugna ang bunga, ginaanihan tag-iya, kay inabot na ang takna hinpanguha. Ano ba anaton ikatatanding han ginadian han Dios, nagpakiana hi Jesus. Ano nga pananglitan ang sadang naton gamiton hin pagsaysay hini. Amoy ni nga pananglitan. Usa ka tawo nagtanom hatuna hin liso hin mustasa, ang giguguti ayi nga liso dinhi hatuna. Natubo ini nga nahimo nga gidadakui nga kahoy. Narampag ang iya mga sanga nga nahapon ang katamsihan nga didto nagsasalag. Nagwali Jesus sa mga tawo pinaagi hin alid-agid hini nga mga pananglitan. Ginsumatan niya hira sugadhan ira hin sasabutan. Waray gud hiya magyakan ha ira, kundi pinaagihin mga pananglitan. Kundi kunan iya mga tinunan la an iya kahimang raw, iya iginsaysay an nga tanan ha ira. Kabugtuan an Ebanghelyo han Ginoo.